Siyabingelela sizwe sonke sakithi. Kuphina kuphi umuntu la ekhona khona use-South Africa, umhlaba wonke jikelele, phesheya kwezilwandle, usekhaya la uhlezi khona, usemgwaqeni. Wonke nje umuntu osibukelayo njengamanje, ama-subscribers ka-Dr. Spikili, abantu abasizwa u-Dr. Spikili, abantu abasizwa abanye odokotela besintu, abantu abazi u-Dr. Spikili, abantu abangamazi u-Dr. Spikili nabaqala ukumbona. Wonke umuntu siyambingelela namhlanje. Bingelela nje ngikhona la kwaMhlaba Uyalingana lapho u-Dr. Spikili ezalwa khona nala asebenzela khona. Ngibingelela nje abantu ngilapho engikhona khona. Hayi-ke ngaphandle kokuthemeleza-ke kakhulu, namhlanje futhi angihambi ngedwa. Ngihamba nenyanga namhlanje. Inyanga yakuphi? Inyanga yale eMpangeni. Sizogaya kahle kahle la kwaMhlaba Uyalingana, sizogaya nale nyanga ngoba bazi abantu ukuthi umsebenzi wala ekhaya kuyagaywa isikhathi esiningi. Uyagaywa nje, sihlangane ngakho ukuthi sizogaya-ke la ekhaya kunezinto esizoyigaya ngale nyanga. Sogaya lezi zinto nale nyanga, mayisuka lapho le nyanga iyahamba ibuyela khona le eMpangeni lapho idabuka khona. Igama lale nyanga kuthiwa uMathenyoka. Ngoba izinto sezinjena-ke, ngiyacabanga ukuthi nezitha zayo le nyanga ziyayibona manje ukuthi hayi bo seyihambe yaze yafika kuSpikili. Hayi-ke vele izinto sezinjena manje, nathi besinifihlele nje ukuthi le nyanga ila, kodwa ngoba izinto sezinjena okunye sesiyakuveza ngoba nibona nje nathi kade sayagcina ukuvela kule channel ka-Dr. Spikili. Nama-subscribers ka-Dr. Spikili ayakhala athi hayi bo kade begcinile ukubona ivideo ka-Dr. Spikili. Ke sekuyaphoqa ukuthi-ke ngoba ngilokhu ngibhizi sigaya ngapha, sigcine siphumele eshashalazini ukuthi hayi into esibhizi ngayo la yiyo le ndaba, akukho okunye. Yilokho nje bafowethu nodadewethu, awuningi kakhulu-ke. Ngizomdedela-ke manje uMathenyoka la, udokotela abingelela isizwe, asichaze nokuthi usukaphi ngoba mina indawo zaseMpangeni ngiyazibona zona, kodwa khona la ngibuye ngishaye khona kwezinye indawo. Dokotela abingelela isizwe. Awu, ngibonga mkhulu ithuba. Okhulumayo-ke umthimkhulu eMpangeni. Ngilena-ke kwesakabiyela ubuka isigodi engakhele sona-ke laphana kuSoviceni ekhaya lababamkhulu. Igama-ke babengibize ngalabangazi ngalo-ke abaningi-ke bathi-ke nguMathenyoka. Nami-ke ngikhona-ke selokhu ngikhona lapha kumkhulu ekhehleni lami. Hayi impela siyapheka, siyathulula, siyahlanganisa impela. Mkhulu, kunenduku lapha engifisa ukuthi ukuyicacisa noma ukuyiveze kubabukeli bethu ezwe nje lonke jikelele nabo lapha bakhona. Kunenduku la ekhaya mkhulu abathi ummeli. Yabona dokotela, ngihlezi ngisho-ke babukela ukuthi la ekhaya ka-Dr. Spikili asikhulumi ngenganekwane, asikhulumi ngezinto ezingaziwa. Sikhuluma ngento okuyothi mawufika la ekhaya ufike uyithole ikhona. Asifuni ukukhuluma ngento ezoza umuntu imdide ukuthi sikhuluma ngani. Lento okuthiwa ummeli induku leyo ekhona la ekhaya, lento okuthiwa ummeli. Yebo. Igama layo ummeli. Kodwa le nduku okuthiwa ummeli nje itholakala la ka-Dr. Spikili. Kuthiwa ummeli. Yebo mkhulu. Hayi mkhulu, ngizwa kahle. Le nduku mkhulu ukusebenza kwayo isebenza kanjani? Okay. Le nduku lena kuthiwa ummeli kahle kahle induku lena yokuhamba. Yebo. Induku lena ehlela izinto zakho.
uyabona nje njengamanje makuthiwa ngisuka la ngiya eMpangeni ngiya kaMthimkhulu yebo ngakwazi ukukhuluma nale nduku ngitshele ukuthi njengamanje kumele ngiyahamba ngiya kaMthimkhulu ngoba ngiya kaMthimkhulu ngifisa ukuthi kube kanje la engiyakhona iyona ifike le nduku ivule indlela zakho mawunohambo onalo iyahlela yona bese le nduku iphinde ikuvikela iphinde ihlela izinto zakho ukuthi zihambe ngalendlela ofisa ngayo uma utshela ummeli ukuthi ngifuna ukuthi mangifika kwaMthimkhulu bafike bangamukela uzotshela ummeli wena yebo ukuthi lapha yana ufuna ukuthi mawufika izinto zakho zibe njani ziqonde noma ngabe kuthiwa kukhona esiyokhuluma ngakho nabakwaMthimkhulu vele ngifisa ukuthi la into esiyokhuluma ngayo kwabakaMthimkhulu isayide nami yebo ngamanye amazwi le nduku icishe ibe all in one ngoba icishe isebenza njengase isikhohlela sebhubesi njenge all in one ngoba ziningi induku zala ekhaya ezahlukahlukene kodwa kakhulu le okuthiwa ummeli even emacaleni iyasebenza emacaleni into makuthiwa uphethe ummeli vele njengoba kuthiwa ummeli nje uyena ukumela uyakumela nasemacaleni lokho kuthiwa ummeli kahle igama elaqanjwa khona la kaDr Speaking madoda wathiwa ayi le nduku lena ngendlela yenza ngayo izinto kuthiwa ummeli uyakumela emacaleni uyakumela ey'ntweni iphinde kumele nasey'mpini nasey'theni kanjalo yebo baba kunjalo hawu sibonge mkhulayo kanti bese ngazi ukuthi kunenduku ekwazi ukumela kuummeli cha sibongeke babukeli lapha enikhona makuya ngothi niyayidinga le nduku niyoxhumana nomkhulu le nduku ibukeka induku eright kakhulu ngoba esimeni sesikhatheni samanje ziningi izinto ezihamba zimvukela umuntu empilweni kodwa kuba kwazi komuntu ukuthi umuntu uhlupheke kuphi yena mkhulu okunye ngizofisa futhi ukukuzwa le ndaba yokuhlola la ekhaya ukuthi kuyahlolwa makuhlolwa kuhlolwa ndlelani mhlawumbe yokuhlola la ekhaya kuyahlolwa dokotela ukuhlola impela kuyahlolwa la ekhaya siyahlola la sihlolela umuntu osuke la esigodlweni nomuntu ongekho esigodlweni okude noma nje ngalo kuthiwa impela useCape Town noma uthi awufikile mkhulu uyakwazi ukuthi umhlole umuntu akakhona ngoba sekwaba namafoni nje ukuthi sikwazi ukuxhumana nawe ngiyakwazi mina ukuthi ngikuhlolele wena ukhona le eMpangeni awuzukudinga ukuthi uzofike la cha uza nje into kuyindaba zakho siyazazi zonke sokutshela phela ngithi ifoni umsebenzi wefoni ukuthi idlulise imessage yebo so bese siyakutshela thina ukuthi yini into evela la la efonini sikutshele khona efonini yakho ukuthi la isibukweni sala ekhaya sithola ngaso kuvela lokhu lokhu wena usukubudika wena sisuke lapho futhi sikutshele ukuthi into ezokusiza yini into kumele ukuthi kusize ungakafiki nala injalo ke indaba siyakhona ukuthi umuntu simhlolele kude engakafika esigodlweni kodwa ke ngiyamncoma kakhulu ukuthi kuhle ukuthi umuntu eyifikelene esigodlweni mawuxakile ukuthi ke amabhizi mhlawumbe akubambile mhlawumbe indlela noma kuyaphuthuma khona isimo esiphuthumayo ingakho kwagcine ke wasekuvela le ndlela leyo ukuthi basivumela nathi emsamo ukuthi sikwazi ukuhlolela umuntu okude ngoba manje kukhona ukuthi umuntu ngempela umpintshekile akhona ukufinyelela omunye ukude kakhulu uyabona nje la siyasebenza nabantu aba-overseas nako-America kwezinye indawo siyakhona ukusebenza nabo bele nezinto futhi ziyaphoswa ziyofinyelela lapho induku ungacabanga ukuthi umuntu uma ehleli lena ukuthi hayi ugcina usudlalela uzoyithola induku ekhona lapho izinto seziyaphoswa seyishintshile izinto manje abantu nje manje akusafanele ubathathe kancane esikhathini samanje izinto baposelwa zifikelele kunjalo mkhulu ilokho nje cha sibonge mkhulu ukucacisa le ndaba khehla lami ngicabanga ukuthi nakubabukeli lapha bakhona ukucaca kahle mkhulu ke sizofisa mhlawumbe ukuthi ukubeka labala ababukeli lapha bakhona ukuthi mhlawumbe mabekufuna mkhulu bahamba kanjani beze befike lapho khona kulula nje vele live kwamhlaba uyalingana umhlaba uyalingana yona lo esikuwona
mawugibela la ugibela khona uya kwaMhlaba uyalingana uya eBhambanana yaziwa iBhambanana ngeBhambanana kukhona istop ke ungakafiki khona okuthiwa isemathayi eseduzane neBhambanana la ufike wehle khona mawehla lapho sikuhlangabeza thina lapho ngithumela abantu bekulande lapho eBhambanana emathayi estopini mawungena ngemoto yakho njalo ungena khona emathayi ngisho vele usufika khona emathayini ufuthi ukuthi ubuza nje kwa Dr Sibhikile ngisho ingane encane iyazi kwa Dr Sibhikile ukuthi kuphi kwa Dr Sibhikile ngoba ngowendawo khona angiyena umuntu ofike kulelizwe yebo kunjalo awu amen mkhulu siyabonga dokotela sicela ukubapha inamba lapho utholakala khona 071 106 9603 071 106 9603 hayi sibonga ke kubabukeli nakubalandeli baleli khasi likamkhulu Dr Sibhikile njengoba kumkhulu esewashile ama direction nezinamba ngokunjalo abadinga umkhulu kusebeyamthinta bexhumane naye asibonge ukuba ndawonye usuku namhlanje